IFM News. IFM News. Idol Dennis, go! Kanya-kanya iti diskarte dagitay kandidato ti Alyansa para sa Bagong Pilipinas kay may nagkampanya iti kick-off rally da iti Ilocos Norte iti laing kalman digat pa laing Idol Bernard akiwaran dagitay posters dito kandidato kadagitay kalsada pagtengan alad kenda dumapay may sa kadagiti nasapa nga si Mangpet iti Lawaga City iti grupo ni Senator Francis Tolentino nga nagdiretso iti Events Place kadatoy panakaangay iti press conference ngem imuna amote-mata ni Senator Tolentino ket datin nakangkanan mo umay iti probinsya ti Ilocos Norte at ado kan dagiti kabagyan namet nag Tolentino iti bukod tay probinsya Idol Bernard ni Senator Bong Revilla nasapa nga kampanya ijaya paway nagnagna kadagitay igiti kalsada na napanaki alamano dimet Senator Bong Revilla nagturong pa ijaya Batak City kadwana at dumapay nga kandidato ni Erwin Torpo ni Congressman Erwin Tolpo nagturong pa ijaya Batak City Idol Bernard ni Senator Manny Pacquiao naka-selfie na Idol Bernard iti ni Isa Apa paati ayak at Bisaya padak Bisaya Shakti idol na kanila. O, inigaman na pa itabraso ko. O, sige. Pag-kita met. Ni Senator Manny Pacquiao, iti nagparang met. Iti siyod iti lawag para kada iti kick-off proclamation rally. Iti lang rally, iti lawag Centennial Arena. No, pa iti kasta na solusod Idol Bernard, no, anyamet, iti strahiti da, ngumag kampanya iti lawag siting imesa kada iti nakaguyog itirik na tayo. Ni Senator Francis Tolentino, talating issue iti US Philippine Sea iti kung kanayon nga panakabuli iti bye-bye nga sakop iti pagilan tayo ket adalatay Peace Maritime Zone Laws tata nga kahit na magilawlawag ken apresyaren na dati aramidin iti Coast Guard ken iti Maritime dati panang radio challenge kadagitay foreign vessels especially the Monster China Coast Guard nga masansan na magkikita iti West Philippine Sea. Kina nasalusod pa kini Senator Francis Tolentino no anyamet dati pangatrakar na botos na kadagitay taga Ilocos Norte. Kastuman, ito dumapasit dati inuman tayo kini Senator Tolentino. Yan ang ginagamit ngayon na pang-challenge natin pag may lumalapit na mga barko. Yan ang ginagamit na message na Coast Guard at saka Navy. So very effective yun. At saka doon din dumadaan yung mga sa archipelagic sea lanes doon din dumadaan yung mga barko ng China dahil sa Sulu Strait. So effective kasi sinusunod nila. This was service purpose, sir? Yes. Yes. Although kailangan paigtingin pa kasi very contentious lagi sa dagat pero kinikilala ng iba't ibang bansa. Sir, anong reaction natin sa latest na survey? Challenge natin yan. Oh. Ganun naman lagi ako eh. Kahit noong 2019, ganun din. Challenge natin yan to work hard. Sir, naman nag-ito ba sa ibang So, malaman nila kung ano yung mga nagawa ko na noon. Gaya nung paglalagay ng, kasama tayo sa paglalagay ng medical school sa Don Mariano Marcos State University. Kasama tayo doon sa nagsulong nun sa Candon Medical Center. So, meron din tayo kahit paano na iambag. At marami akong kamag-anak na Tolentino rito. Yeah, Tolentino din na. Yun, marami. Akit na ako, baka hinanap ka meron. Sige. Senator Ingan, Gaton, mag-press conference. Dati press conference kahit na alahat yun, iti side Idol Bernard. Malagip na mo lang nga kabagyanak Idol Dance. Huwag nga ro, Idol Bernard, adot ka bagyak iti Ilocano kung nanapay. Ni Apo Carding Tolentino. Ngem nalagip na nga kabagyanak. Una saan? Hana na lagi pili. Siya mo na nalagip na kata. Paunay mete ni Cousin Dennis mete. Kakabagyan tayo na akin ni Apo Tolentino si Kamer. Amom, digiti kakadwana.
taga Sarat, Ilocos Norte. Damanang Lolit, taga Barangay 4. Amuda, ore, dapo kalahati ang amuda ni Apo Francis Tolentino. Idi adapay lang kami ta MMDA isuna. Yan, close ka digiti taga Sarat, Ilocos Norte, digiti Tolentino family, Idol Dennis. Yon. Naamon tayo dagan daran namin sa Ilocano, Bernal. Ilocano. Silik-tirik na Ilocos region. Win, kita man kinasingkit na katalos sa singkit ti Ilocano, dahil singkit na. Naamo pa ko naman hangat tayo nakigaw. Aling kan dito nakigaw. Nakaam-amo ni Potolo Tolentino ni Apo Binay. Daka naman ti Kadara na. Dahil ti kabagyan naman ti Ilocos Norte. Nang runat bakara ko na. Ada nalipatan na. Di kayo no syakin ni Apo Binay ko na nakata. Di yo halata aya. Kulay ko pa lang Ilocano ako. Kuna na pala kumaa, di ba, di naalan ako maguna. Kahit isot kapigsaan ni Jejo Marbinay, di ko nga nagtaray. Kasin, kuna na, di ba? Isot nagrogrogyanan na di ng ibagat kasin. Kahit na interview kiso na, di ko kahit kasin ti awag na. Gayam, kasing itim, kuna na, di ko Idol Dennis. Parang gano'n lang yun. At sa daradang ibanag ni Apo Jojo Binay. Digiti ka kabagyan da, taga Bacara, Ilocos Norte. Pati Albano family in Sapay. Yan. Kita mat digiti figures na tiro pro pa sa Albano family mo. Talaga. Aya, Idol Dennis? Nga ro, di nga nakaayat iti kampanya, di kalman, kaslang natay fiesta, iti dating na, iti buta probinsya, plus factor namin, datay kinasikat da, kin datay kina-artista, datay Duma, Idol Bernard, pas kini Bong Revilla, nasireg, among paway, iti nagrugyan na, di kalman, taapay ko na, iti nag-shooting na iti ang panday, numalagip mo, nagsikat, iti paway, gapo iti pay ko ng panday, kaya iti nagturungan na imuna, nagturong iti simbaan, iti paway, and then nagpapaangyanan, iti probinsya tayo, iti Ilocos Norte, ket hanggang maliklikan, dati kina-artist factor na, dati panagkaway-kaway na, kita makilkilig, kinko na, gapo ko dati kinagwapo na, baslat diferensyami, ito lang, basta lang ang buok. Wala, isot ta. Pada mo nga singkit. So nga, pati ni Apo Jolo, hindi kalman yung limokmog mga permiso nga, jak unay malasing ko nakatanag lamano dakin ni Congressman Sandro. Imasideg nga kakasaya, ni kaslaak mo lang nga periodo na takina limokmog matsunan. Ganun lang yun. Tipe mo siya nakamat na, kada to'y anat chances na met, kada to'y mga eleksyon na nakamat na, kada to'y legislated wage hike nga in pasada met, advokasya da Idol Bernard, edi 2008 Idol Bernard. So nga, patsin na, nga ado iti na beneficiaran, kada iti nagbalim met at accomplishment da iti Senado Idol Bernard. Kasa may isang veteran lawmaker in Bagana, nga legislated across the board wage hike bill ket pasana idi first time na Idol Bernard. Ni Senador Bong ket kun akong kanay mag-shooting di pelikula iti probinsya ti Ilocos Norte, particular iti Iliti Paway, Ilocos Norte. So duman pa nga Senator Goals ken ni Senator Tito Soto, medyo napiksa pa laing taktakder na Idol Bernard, talagang uray anatay nganen makitang DJ kina-agresibo na kinado dagiti barkada na met iti probinsya ti Ilocos Norte ni Senator Tito Sen Soto nga masay iti May iti datoy na kampanya iti Ilocos Norte Idol Bernard ni Apo Benor Abalos met kita mo tayo nga iti panahon at DILG adom dagiti tulungan na iti probinsya ti Ilocos Norte ni Camille Villar kaya medyo damo na ngomay kampanya iti Ilocos Norte no pasikat tinaganan. Ala, nangigmuti ko na. Awang ka ba din na interview may na anak ko na nakakasikat. Uy, kapi tayo doon. Kung na deta ka no copy project, ay ba nakakasikat. Hindi ka nagkamali, ma'am. Nang tinawagan. Ay ba nakagkape ka, tawon na ako basta dakay nga naka copy project ay baga ni Ma'am Camille Villar nga kape ka no, kuna na.
Yung tikayat kumat-kat, kung gusto ko ma'am, nandun ka. Sa kapihan tayo. Sige ba, sure ko na. Amo mo na, Idol Dennis, unit. May isang unit, ti Camellia Homes, ti... na! Huwag nga raw na. Ore kusina lang kumamit Po talaga, ore garahe lang tilugan, may anak lata, maturog lata ta ore talugan, naglatame, di ba, Idol Dance? Basta ka tasinig swimming pool. Kada pagbigusam. Okay. Timadlawak, dagito yung kandidato, liberal kita talagang naamod Ala kumakit, eleksyon, masapul Tano, nakabarong to, digita nga kazikat malarigat mo itong may approach, digita. Amo da pala election paper. Kapresyaran tayo kahit niya po Senator Ping Lacson natakdar lata aslang PMA talaga niya po seryoso. Nakas lang talaga PMA. Wan, ngayon mahanap po sa malipatan, hindi pa nawin ti EDSA. Kasi hindi lang na iti rally di lang nga kalman. Nga makita di pa nagkaysa, kaya hindi di kinasinsir, di Ilocano. Siyas gabo na nga patsya na, nga bigbigan na, nga bagayin ti liderato niya po BBM, kaya't sure win na win. Iti grupo da, iti umay nga election. So iti kampanya do Bernard, ada iti slight lang traffic. Iti likmot iti Lawaga City, ngayon nalay ayam at laing, agabot alisto iti fast pace movement. Dagiti luglugan, nga nagturungan, dagiti kandidato yung nagkampanya, iti probinsya, iti Luzon, particular, iti siyudad, iti Lawag. So update pa lang, kada iti election campaign, iti kinasenador, Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN. Bantay Balota 2025.